Da, moja mama pazi, ništa. I danas ćemo ležeti u krevet sa mojom bogatom Uglješom. Smanji bre ogi to jebote. Gde si Uglješa? Gde je to Uglješu? Evo, sad ćemo snimamo Ogija. Igra mutavikante. Evo vidite. Hoće da se ubije. Kameru. Čujte kako si glupa, stvarno. Čuješ pa ja? Ljudi, ovo će da bude kratak klip. Samo ću da pokazujem moju sobu. Evo, od mame i tate soba. Vidite? Idemo sad u tatinu. Staro, vidite kako je. Sad idemo ovdje. Vidite kako. Super subica. Bravo bre, akli. Bogi, šta je tebi, si ti retardirano dete? Ne udaraj ga bre. Evo sad ću da pokažem Ogijeve gaće. Pokazao sam već. Šalim se ljudi. Idemo. I ljudi, radit ćemo danas challenge. 2 challenge. Evo ovdje. Sad ću ja samo da napunim flašicu. Sad čekajte. I spremna je flašica. Ajde da krenemo. Odbrojite mi od 5 do 10. Stalo je vreme. Stigao sam do 9. Sad mi odbrojite od 9 do 13. Stopilo je vreme. Evo, ovdje piše. Sad mi odbrojite. Čekajte. Od 12 do... Ajde, do 16. Mi smo radili challenge i ovo ću morati za 5 sekundi da popijem. Evo stavljam. Nismo popili. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao ljudi!